Pemirsa rau mangkin kasus terkonfirmasi COVID-19, sayan mawawah nyabran Rahina. Dawak Rahina Dibi Kabupaten Karangasem nureksain, wenten ketiga kasus COVID-19 sane mawawah. Koordinator Satuan Tugas Bidang Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ring Kabupaten Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama Mawasang ngemanggin 3 kasus baru. Lewire saking Kecamatan Karangasem kali kasus inggih punika Kelurahan Karangasem siki kasus, Kelurahan Subagan siki kasus. Kecamatan Kubu saking Desa Tianyar siki kasus. Putra pertama ngawawahin kuentenan pasien sani kenak taler mawawah. Pasien sembuh wenten 3 diri, Lewire ring Kecamatan Karangasem 3 kasus, inggih punika Desa Tumbu kalih kasus miwah Kelurahan Karangasem siki kasus. Kramo sani padem antuk kutus diri. Dan inu gesang saya nincap nyani kasus COVID-19 ring Karangasem paiketan nyani mepengabdi majeng krama mangden enten maboyo sajeroning laksanayang protokol kesehatan. Dan mausang ring masan pandemi sajeroning usaha nambakin panglala virus dahat kabuatang pisan. Krama patut anutin pemargin protokol kesehatan. Nambakin panglala virus puniki dahat muatang rasa eling krama mangde kasus COVID-19 nenten sayan mawawah. Eka Parananda, Bali Pos, Kuningayang.